Lui ini buat lagi dia datang juga. Anu ha. Cô chứ đừng đừng chặt cô chứ đừng đã biến nhiều. Bắt đam cái này người ta. Bắt tôn luôn mà để có ha. Vô người ta này. Hơi cái lần nè. Capek je beli makannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat dan mudahkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, video kali ini ada acara pesta rakyat yang berada di Nagari Salerihaya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi di sini masyarakat membongkar ikan larangan. Di ikan larangan ini di sini terdapat 7 lubuk teman-teman. Jadi bagaimana keseruannya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat. Kalau dia terbalik tu. Hadang Ju. Tembak Ju. Anu ha. Cô chứ đừng chặt cô chứ đừng đã biến nhiều. Bắt đam cái này người ta. Bắt tôn luôn mà để có ha. Vô người ta. Hơi cái lần nè. Oke, sikulah tuh. Capek je beli makannya ya.
Kamu keluar kan jadi keluar le. Mẹ là dày gì nè. Đây. Cầm làm gì? Banyak deh ya. Ini nampak sih. Ada dah. Rekod tangan ini, rekod lah kami ini terbanyak. Lagi dah. Ya.